kanjani. Yajinywa imfihlo lenkulu yalabantu bayitona basebenza emasimini, basebenze naletuleni Ntsabeni landwa tinkomo. Sineke lekhathanyana sesivukela kamlungu nje. Sina labanye sabana enhlanhla sathola imisebenzi lebitha sihlala esitulweni. Uvula iproject lapha ngiyakhuluma. Yasukuma yokumembu kwabantu yabuhlala esitulweni. Awuthi yakudokotela afika athi iBP isetu. Angithi asayati inshubaba. Asayati inkaka. Asisathi ukuthi nangabe ungwesilisa udla kwanzamba uyancipha amafutha la. Phinze futhi la emantini lawo omlase glassini 1 2 3 4 wema drops enhlaba nangabe kude lenkaka kude nale shubaba. Wendela yini? Wendela ukuthi mfana gogo. Wendela ukuthi nomtimba yethi nawulele ube nawo ukhululeka. Ngoba nyalo nawubuka nje ikakhulu kade thina lesivukela wafika ku60 lomnye 61 sowambile emhlabeni. Yini inkinga 62 sowambile emhlabeni? Angithi sihlala lesilungwini, sihlala lemi17 lemakhasi yangoZulu. Sofika ku60 kenyalo sebakuthusa bakubuyisela ekhaya. Nawu uthi afike ekhaya ukhanze leti inkinga lofikela ngelesihlanu tibalekele ngelisondo sekuhlalele wena kenyalo lonke bala. Kwambile umuntu. Lomnye umkhuba lesinawo lengathi siyakhutwa ngibani kuwo. Ngilokuthi umuntu ahlala asina sabona isilanga selingala. Ngikhathi acabanga ukuthi ngabe nangikhanga ufike ngenteni. Lomnye sokucabanga ibhizinisi yetinkukhu. Lomnye ucabanga ibhizinisi yetingulube. La ngazange kwayifuya nje lokuyifuya. Uja ukhona njani? Ngiko ke sawuthatha ke lokuqhebheletana lokuncane labamnikete kona. Uyahamba uyoqala le business. Ithi business asatani sine nawo. Volo kodlo. Kunyuka iBP yethu. Sha stroke. Nawo lo kunyuka isilimele. Kunalabantwana ke futhi ke lesingabe khona. Umntwana angihulumende akasivumele sibadala. Umntwana ngimbhadalela kanye esikolweni. Wafail ukubona yena. Nakulomnyaka lophelile bekaphiza class. Awukucabanga nje umuntu uphiza form 2. Usawuphiza form 4, form 3 phela ayibalwa lapho. Wena solo uyadonzela nje school fees. Wathi na school fees singabe kubhadala school fees nje. Yini lekho ngoba kude lekho lesikole. Kepha solo kwaba ne school fees. Siyabhadala. Uyadodlela wena. Nula solo uphinze ama class. Emva kwaloko ufika lapha ka form 5 kunabo D bodwa. Usiyomfunana lapha ama family inkosi yamamane bamthathe khona base sibathathe laba bo D. Sithi Kansas lahlekelwa imali letinyenti. So sitama ukuthi senda impilo yebantwana ibe ngcono. Kanti bantwana badlala ngathi. Lokho lokuncane ke ukhanze isilisi isikhathi nalokudala ngadala nakahle. Ngithe ngileke bo 55 bekusena umntwana losesiswini. Just nangifika ku6 uyaba nami ngakhomnyaka. Uyaba na 4 years, uyaba na 5 years. Ngiwu60 mina. Usafuna ke naye kusakhona beteleke ngaleyo pension. Kube sekuba nanaba ke lapha sengifika njalo nenzaba lezi nzaba tamtimini. Kuba nanaba ke lokhanza ukuthi uteleke la ka form 4 noma sewuteleke uqedza isikolo. Nguye ufuna imali. Angisiphela kunedidingo. Sengikuyu ufuna imali. Mina nje bonkuyu ngibafuna ngelesihlanu igcibelo ngelisondo kababhaksheni. Ngihlala ngibatshela nje abantu baba mina nyawo lababukela kwabathi nabonina bathi. Nkuyu ufika kimi ngelesihlanu ngemgcibelo ngihlethi naye ngesondo ngangivani kwakha indlu lenkulu ngoba ngiyandayindala. Na inkulu 2 bedroom house nawe khona le master bedroom yemfati ikamera leseceleni lekhulisela umntwana naye wathi 7 years uyaphumela wini lebafana nakumfana uyaphuma yenza ngene intombi nakuyintombi ngoba niseleni bangicina niseleni babili akhathe endlini lo mnyaka sakhona ikorobho lo mnyaka sakhona kwendani sogugile sesaluka tsami sesila sekunabonkuyu kenyalo labathi angifuna umkhero ke esikoleni bengisafuna umkhero bantu babami siphumula nini uyafika ke iBP nayo ngqa yafika ke ne heart attack nayo ngqa yini inkinga side kuphumula asesiqini sestrobo lamakhaya bantwana bathi ukuthi ngimbhadalela kanye esikolweni waphinza iclass nangabe ngiyayikhokha le mali ngiyamphinzisa le class akasebente lekhaya isebentele le mali ngimnikete yona ngoba sengiyamboleka asebente
nangabe kunjani kube netinkukhu lengitibona kosinatiya betikhuliswa nguye natiya setitawuthengisa ati ngikhiphe lo 5000 lengimbolekeni ngiyamboleka mnumvana imali ngibhadalele esikoleni njengoba basibona kulungelo lami ukuthi ngibhadalele ngiyakweboleka ngakudala ngikudalela ngakubhadalela esikoleni ngakudala ukuthi ngumntwana nami asesifuna indlela eqinisele istrobhule emakhaya ngoba labantwana sesibakhulisa nyalo sesibaspoila kakhulu ngibo sowukhanza nawuthi yamthethisa sowuqabanga imaster 900 ayingakhona abakafundziseki boniwa ngibani boniwa ngithi umntwana ngekoti ngishone kwashadije wathi nje kubhala for abukele ama TV game angene elicingweni kuthi into la yentaba uyaqala ke nyalo sokukhulike sekufuna sawubona impilo lengaphandle lo mnye uyaphika uye emendweni bethe abathi omlobola nawe uyayithatha naleti inkomo uyekela kubatshiya sebekunene ngicela kumane ngithi hafu leli inkomo ungathatha itonge ngoba lo ngiyamathi mina angimathi ngidafikela imthini lapho ngoba angiba majaha sishingo sibe sinye bonke manje nami ngihlobe njengalamanye majaha aningimele kancane ngisaqedzela la asiqinise lo mtimba asiushukumise lemakhaya nagogo umkhanze emva kwendlela likhuba lakhe mina nje bengitshela makele ekhaya ukuthi ngisafuna ukuthi uphile asekume lokuthi umuntu utawuhlala nje ehlalele kubukela iTV ilanga lonke uyaphuma uphumela kokuthi uyopitha emantu endlini yangasese umtimba ufuna kokuthi ufome lokufuma kwalo mtimba lokushayela phezulu kwale nhliziyo kusho ukuthi noma ngangilele ebusuku sathane uyethi ufuna kuyimisa inhliziyo itawushayela eTulu ngiphaphame ngoba seyijwayele lokushayela eTulu le akushaya nini inhliziyo eTulu nahlakanipha umncane